bat da, EH Bilduk aurkeztutakoa eta Eusebio. Examen, debate y votación en su caso de la moción derivada de interpelación sobre el impuesto de patrimonio debatida en el pasado pleno del 3 de febrero. Eztabaidazteko EH Bilduren txanda, Soto Andrea. Eskerrik asko eta egun ondan hori. Aurrekoan esan genuen EH Bilduren ustez ondare zergaren helburu nagusiak izan beharko liratekela alde batetik zerga sistema progresibo bat lortzea, hau da, eta ez dut errepikatuko lehen goizeko eztabaida, baina Bizkaian denek dakigu gehien duenak ez duela gehien ordaintzen, proportzioan ez duelako gehiago ordaintzen. Ondare aldakuntzak kontrolatzea izan beharko litzateke bigarren helburua, horrela elusiorako bideak ezagutera emateko. Hirugarrenik, ondasunak efizienteki erabiltzea, horrela espekulazioa ekiditzeko, eta laugarrenik, difundir una cultura de solidaridad económica hacia el entorno. Badakigu ondare zerga hau ez dela diru gehien biltzen duen zerga, baina garrantzitsua da gure kompetentzien artean batez ere behar sozialak gero eta handiagoak direlako. Este impuesto grava el patrimonio y la riqueza de quienes más tienen y por eso debe ser progresivo, equitativo y justo. Bizkaian aberats eta pobren arteko arraia handitu eginda, pobreak gero eta pobreagoak dira eta aberatsak gero eta aberatsagoak dira. Horregatik gainera, politika eta inbertsio sozialak inoiz baino garrantzitsuagoak dira eta horregatik inoiz baino garrantzitsuagoa da behar beste edo nahi beste sarrera eukitea. Hau gutxi balitz aldundiak iragarri zuen 85 milioi bilduko zirela zerga honen bidez eta azkenean 78,7 milioi besterik ez dira jaso, hau da, aurre ikusita zegoena baino 27 milioi gutxiago. Adibidez Gipuzkoan 13% gehiago jaso denean. Aurreko plenoan Iruarrizaga jaunak Ogasun diputatuak esan zuen, ondare zergaren inguruko datu batzuk eman zituen, eta datu hoien arabera oso argi gelditu zen zerga honek ez diola justizia, progresibitate eta ekitate printzipioei kaso egiten. Emandako arrazoiak gainera oso ahulak izan ziren, elusio fiskalerako bideak erabili izan direla, ordaindu behar izan behar zena ez ordaintzeko. Nos dijo que 350 personas no declararon el impuesto de patrimonio a pesar de estar obligados, que 555 no habían declarado bien sus bienes y sus valores en bolsa, que 132 tampoco habían declarado bien los arrendamientos de inmuebles, que 191 no habían declarado bien las participaciones en sociedades patrimoniales, que 280 decía tener participaciones exentas, pero no cumplían los requisitos para que fuera así, y que 2.200 personas no habían valorado bien los inmuebles y activos que tenían bien aquí o bien en el extranjero. Pero no solo eso, también dijo el diputado que estas personas pagarían lo que deben, que a estas personas además habría que añadirles los intereses y que habría que añadirles las consiguientes sanciones. Y Diputación estimaba que sumando todo eso sí se cumplirían las estimaciones. Nos preguntamos qué sucedería si no. ¿Quién responderá si esto no es así? Sería inaudito conseguir así los 27 millones que faltan. ¿Cuánto se ha recaudado así antes? ¿Cuánto? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en 2011 y 2012 el fraude aflorado de este impuesto, lógicamente, ascendía solo a 2,5 millones. ¿Cómo se van a conseguir este año así? 27. Y la segunda cuestión, si es tan fácil conseguir así 27 millones de euros, ¿por qué no se ha hecho antes? Horregatik aurkezten dugu gaur mozio hau, ondare zergak justizia, progresibitate eta ekitateari erantzuteko, elusio fiskalerako dituen bideak berehala indargabetzea. Porque lo queremos decir alto y claro, en Vizcaya se fomenta la elusión fiscal a los ricos entre los más ricos para que no paguen todo lo que deberían. Jakina da gainera aldundiagatik balitz, zerga hau ez litzatekela indarrean egongo, 2008an
aitzaki merkeekin kendu zuen zerga hau, eta gainera azkena izan zen berriz ere indarrean jartzen. Aitzaki asko erabili zituen. Alde batetik gutxi biltzen zela, beste alde batetik klase hartainei eragiten ziela bereziki, que si se recuperaba ese impuesto quienes deberían pagar al final cambiarían de domicilio y al final se recaudaría menos, que en Vizcaya no había magnates, etc. Aquel año perdimos 80 millones de euros. ¿Cuánto se ha perdido en total por esa derogación caprichosa? ¿Alguien responde por todo ese dinero? Orain indarrean dago ondarearen gaineko zerga, baina jakina den bezala, zirrikitu gehiegirekin, eskutu fiskala eta enpresen parte hartzen salbuespena. Zenbat diru oparitzen da nori eta zergaitik. Zergaitik proposatzen dugu eskutu fiskala indargabetzea. 3 motibo, alde batetik, galera ekonomikoa dakarrelako, eta aurrekoan ere datu batzuk eman genituen. 2011an eskutu fiskalak 56.000 milioiko galera suposatu zuen, eta Ogasunak 33 milioi barkatu zizkien Bizkaiko 101 aberatzei. 2012an eskutu fiskalak 56,5 milioiko galera suposatu zuen, eta Ogasunak 30 milioi barkatu zizkien Bizkaiko 86 aberatzei. 2013rako eskutu fiskalaren bidez 64 milioi barkatzea aurrikusten da, edo aurrikusten zen, zeren denak esaten du ziurrenik kopuru hori gainditu egingo dela. Bigarren arrazoiketa, eskutu fiskalarekin gainera, ekintzailea dena, hau da bere aberastasuna forma efiziente batean mugiarazten duena, zigortu egiten delako. Bere ondareak edo ondasunak mugitzen ez dituenaren aurrean. Adibidez, IRPF-an eta ondarean gehiago ordaintzen duelako bere aktiboak efizientekin mugitzen dituenak. Hirugarren motiboa, zergaitik indargabetu beharko litzateken eskutu fiskala. Tarte handiegia uzten duelako ingenieritza fiskalerako. Hau da, baliabideak dituztenentzako beharko luketena ez ordaintzeko. Lo dice la experiencia. ¿Qué sucede quitando el escudo fiscal? Se incita a gestionar patrimonios más activamente. El impuesto se vuelve más equitativo. Pagan en función de la riqueza y de los bienes, y no en función de los recursos que tengan o de cómo gestionen su patrimonio. Ondare antzekoa dutenek gainera antzeko ordaintzen dute eta horrela espekulazioa ekiditu egiten da. Y quienes voten que no a la eliminación del escudo fiscal deberían explicar los motivos reales, porque no es verdad que quitar el escudo fiscal sea confiscatorio y no es verdad que grave a la clase media. Zenbati eragiten dio. Ondarearen gaineko zergak Bizkaiko 0,5 aberatzei eta eskutuak aberatz hoietan aberatzagoak direnei, hau da 0,0 batari. Nori eskatu behar zaio ekarpena? Nori? Klase hartainei? Jadanik larregi zergapetzen direnei edo gehiago duenari. Bizkaian gehiago duenari ez zaio gehiago eskatzen. Hemen adibidez ezin da errentan duzun zerga oinarriaren 75% baino gehiago ordaindu. Eta hau adibidez Gipuzkoan ere ez da gertatzen. Gipuzkoako aldundian zerga eskutuak kendu zen eta emaitzak izan ziren que se posibilitó una reducción de la tarifa y muchos contribuyentes terminaron al final pagando menos. Los resultados superaron las previsiones. Valoración positiva en cuanto a cantidades, en cuanto a patrimonio aflorado, en cuanto a equidad. Eta Bizkaian horrelakorik ez. Zer esan enpresen partaidetzaz, otra vía para la ilusión por algunas participaciones en empresas familiares y actividades económicas. Otro coladero. Beti esan dugu jarduera ekonomikoarekin zerikusirik ez daukaten partaidetzak ezin dutela hobaririk jaso. Eta pikareskari esker askotan gertatzen dau. Amancio Ortegaren adibide askotan esan dugu. 38.000 milioi ditu enpresa
partaidetzetan eta hemen 0 ordainduko luke, beste toki batzuetan gehiago ordainduko zuen arren. Zergaitik ez da jabetza hori kontemplatzen. Aberastasunaren kontzentrazioa zuzenki lotuta dago horrelako jabetza eta aberastasuna eukitzearekin. La única propuesta en Bizkaia ha sido la subida de la tasa nominal, pero de nada sirve eso si no se cierran del mismo modo las vías para la elusión fiscal, que en este caso serían el escudo fiscal y las participaciones en las empresas familiares y actividades económicas. Eta hau ez diogu guk bakarrik adituek diote, ogasun teknikariek diote, politika ekonomiko eta fiskaletan katedradunak direnak diote, eta jakin nahiko genuke Bizkaian horrela noiz arte jarraituko dugun eta zergaitik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Soto Andrea.